yakhih kiwa lai pure ka NEHU iwar sedang nadok ka santarik ni bunai. Depa ka sengi walen ne, hewa kang kerdap le ya ni kuskurba, weda le kiwa penman yakhih dewa cak thngan. Hai ni yakhih de cimenta de lai pure ka NEHU, kiwa hapa kalama ka NEHU SU, ka KSU NEHU unit, hai bari yo kila ya kercana kiwa pun lai pure cak bigi tau, kam jok giman bay man pa. Nin nakit ya ngut hospital wa kan tup yau Tony Ho S Karsati man kaum general secretary ka NEHU SU, wa aibok lang nong steng, man kamu organizing secretary ka NEHU KSU unit. De lang ka kan thai. Kena pisa bet marwen. Unai liang utoni ho wa aibok lang haden wa mi na hospital, ene dewan biangki wa cimenta hai cak thngan. Ni jan mit wan haden kawan nyawa pra kan tai cak thngan, dekit saar ngut ki wa cak thngan wa kan tup yau Kelvin Nelson Wan Rap Rani, general secretary ka KSU NEHU unit, wa morning star shooting man kamu assistant sports secretary ka KSU NEHU unit. Yakini dekit no dekat ambulans, nei dawa jori telot nei cak thngan. Ku cak thngan NEHU de emlek ku cak pendek drip, nando nin ka sengi. Kat kam ngoman ki wara cimenta hai ini cak thngan de em ki wara ka khande ngun. Morning. Iya, mau selesai. Ini kapan kan?